Šabac. Da, rekli smo da dosta i Petrić. Naravno, Nemanja Petrić. I Saša Starović je povređen. Takođe povređen, isto je deo ove generacije. Toma Dokić je ušao u tu priču. Da, evo kao četvrti korektor je ušao u priču i evo ga na pobedničkom postoju. Jeste, moramo reći da je odigrao dobro protiv Francuza. Zaista je ta odlična utakmica Tome Dokić. Sjajno je odigrao. Sjajno se uklopio u tu mašineriju Nikole Grbić. Pogotovo što godinama sad tu nije bio među kandidatima za reprezentaciju. Lisinac, Jović, Ilović. Iskoristio je priliku, naravno. I još jedan super talenat, Katić. Nekad igrač Vojvodine. Sećamo se koliko je značaj toj ekipi. Da, to je ovaj iz generacije 93. To je igrač koji dolazi, 2 godine već stažira u reprezentaciji. Njega se očekuje da počne da igra ove do sledeće sezone. Tu su mladi, dakle Katić, Luburić, Kovačević, sve 93. godište. Jović 92. Ivović 90. Okolić 93. Lisina 92. Evo Kupinski, trener Zvezde, desna ruka Nikole Grbića, tu je i Neto Dosmankač i sada ide onaj veliki pehar. I naravno himna Srbije. Jedno sjajno veče uz odbojkaša Srbije.